Sa osobitim zadovoljstvom mogu vas uvesti u zanimljivu i posebno interesantnu izložbu Srpski kraljevski portreti 1804-1941. godina, koja je otvorena pre nekoliko dana u istorijskom domu Jevrema Grujića. Posebna zanimljivost ove izložbe je upravo i prostor koji je vezan za jednu od najuglednijih porodica srpske moderne istorije i posebno za njenog utemeljitelja Jevrema Grujića, koji je višestruko povezan i sa nacionalnom istorijom i sa kulturnom istorijom našeg naroda u 19. veku, ali i sa porodicom i dinastijom Obrenović, budući da je on bio sekretar slavne Svetoandrijske skupštine, koja je 1858. godine izglasala povratak prognane dinastije Obrenović u Srbiji, a potom je takođe bio i sekretar, a posle i ministar pravde u vladi kneza Mihajla. Dakle, imamo jedno preplitanje istorijskog narativa i porodice i moderne srpske dinastije Obrenović, a i potom dinastije Karađorđević. Dakle, dva istorijska doma, dve vladarske porodice, jedna važna javno-privatna porodica kakva je porodica Jevrema Grujića i njegovih potomaka isprepletena su u ovom istorijskom prostoru i posebno zanimljivo posle toliko godina, dakle 2019. godine mi imamo izložbu koja dugo vremena nije bila u srpskoj naučnoj i kulturnoj javnosti i muzeološkoj praksi, to jest predstavljanje portreta dve dinastije u jednom prostoru objedinjene, iako istorijski često sukobljene, posvađane, pa neretko i da tako kažemo, sasvim opozitno delujući u odnosu na političke, društvene i kulturne prilike u Srbiji. U ovom trenutku takođe veoma važno da istaknemo samu izložbu i postavku koju su realizovali dakle koleginica Ružica Opačić i Lazar Šećerović i koja se čini zaista veoma uspelom, budući da u jednom prostoru koji po sebi je veoma pogodan za prikazivanje vladarskih portreta iz 19. i 20. veka, budući da je kuća i oformljena 1896. godine, dakle u istorijskom periodu koji je saobrazan vladajućim dinastijama u Srbiji, ali i znalački je postavljena u smislu uklapanja veličina portreta, njihovih ideoloških, estetskih, stilskih komparacija, postavljanja. Dakle, potrebno je sa pažnjom posmatrati svaki od ovih portreta i koji su veoma dobro uklopljeni, kao što sam i istakao, u dekorum ili u onome što se čini prirodni ambijent ove kuće. Kada govorimo o vladarskim portretima, neminovno je da se vratimo u istorijske okvire kada oni nastaju, ne samo portreti, nego vladarske slike, predstave. Naravno, oni se vezuju još za antičko doba, od rimskih careva, pa preko srednjeg veka, pogotovo se u renesansi obnavljaju za vreme porodice Mediči. Posle u 19. veku oni doživljavaju svoju kulminaciju, pa i ranije, dakle u predmoderno i moderno doba, dinastije Burbona, pogotovo Habsburgovaca i drugih velikih slavnih istorijskih vladarskih kuća u Engleskoj, u Rusiji, Romanovi, Pruskoj, Bavarskoj su u centar svog medijskog i vizualnog reprezentovanja postavili vladarske slike ili portrete. Zašto su oni tako važni? Zato što oni menjaju samog vladara. U mnogim državama Evrope sve do 19. veka vladarske slike ili portreti su bili ne samo simbolički zamenici, dvojnici, vladara, nego su i pravno neretko delovali kao njihove zamene, pravne, dakle ne samo simbolički. Neretko se u krivičnim postupcima sudilo u odsustvu vladara pred samom vladarskom slikom ili portretom. Mnogi su zakletve činjene pred vladarskim portretima. Dakle, portreti su najvažniji vizualni, simbolički, pravni amblem, da tako kažemo, država i monarhija u predmoderno i moderno doba. Takva iskustva, evropska iskustva, naravno utkana su i u srpsku sredinu. Vodeći srpski intelektualci su stvarali modernu srpsku državu, naporedu sa srpskim dinastijama. Dakle, od Karađorđa Petrovića, vođe prvog srpskog ustanka 804. godine, pa preko kneza Miloša Obrenovića, vođe drugog srpskog ustanka, srpski intelektualci koji su prenosili moderna evropska iskustva iz posebno Habsburške monarhije, poput Jovana Sterije Popovića, Dositeja Obradovića, Dimitrija Davidovića i mnogi drugi, su takođe stvarali okvire za reprezentaciju u vizualnom smislu modernih srpskih vladarskih porodica. Takođe u tome su saučestvovali naravno i slikari. Obrazovani mahom na Bečkoj likovnoj akademiji, oni su prenosili iskustva predstavljanja vladara u mediju portreta.
Kako su oni to radili? Dakle, veoma jednostavno. Od vajkada vladarski portreti su reprezentativni i veličajni. Oni mogu biti stojeći, dakle u punoj figuri vladara, mogu biti sedeći, mogu biti tročetvrtinski, profilni, anfas. Takođe, vladarske slike su, ili ti portreti, i sami predstavljeni vladari zavisili od mnogo drugih sporednih momenata ili elemenata koji su se mogli videti na vladarskim portretima. Dakle, kako vladar stoji, kako se ponaša, kakav mu je stav, kakav mu je gest, kakav mu je poza, kakva mu je, da tako kažemo, retorika ili izraz lica, govorilo je mnogo više od samog predstavljanja lika. Govorila je o ideološkim, kulturnim, političkim momentima na koje je vladarska slika ukazivala. Dakle, vladar sa sabljom i sukanom ili oboku, vladar sa oružjem, vladar u vojnoj odeždi, vladar u krunidbenoj ceremonijalnoj odeždi, vladar u građanskom odelu, dakle, sekularnom modelu, svaka ta slika je pažljivo birana, posmatrana i reprezentovana. Neretko su vladari i intervenisali kada su u pitanju njihovi vizualni prikazi, to je portreti. Neretko su bili nezadovoljni, tražili prepravke od samih slikara, umetnika koji su ih stvarali. Neretko su pozirali pred slikarima, a često se dešavalo, pogotovo u 19. veku, da su vladarske slike nastajale i na osnovu fotografija. Dakle, ne uživo, što je bila retka privilegija umetnika da može uživo slikati vladara, nego su po fotografijama, razglednicama naknadno predstavljali vladarske likove. U 19. veku, pošto je ova izložba posvećena mahom 19-vekovnom slikarstvu, a i njegovim odjecima u prvoj polovini 20. veka, vladarska slika se umnožava, reprodukuje. U čemu se radi? Zapravo 19. vek je vek tehničkog buma, takozvane tehničke revolucije, medijske revolucije. Dolazi do pronalaženja novih, masovnih, dostupnih medija. Dakle, litografija, oleografija, fotografija, razglednica, talbotipija. Postoje novi mediji i samim tim čine da vladarske slike budu dostupnije raznolikim slojima javnosti. Do Francuske revolucije, dakle do 19. veka, vladarske slike su bile namenjene ekskluzivnim, odabranim, izabranim pojedincima, to je dvorskoj eliti koja ih je mogla videti. U 19. veku, usled brojnih društvenih promena, modernizacije, demokratizacije, proširenja prava glasa, vladari više nisu neprikosnovene i nužno Bogom izabrane ličnosti, nego su oni vladari koji usled rasta parlamentarizma moraju da se potvrđuju. Samim tim, kako se u nauci kaže, oni se plebiscitarno potvrđuju svakog dana, što možemo vidjeti i u modernim predsjedničkim kampanjama ili u modernoj političkoj situaciji svuda u svetu. Dakle, svaki dan se vladar mora potvrđivati. Kako to čini? Medijski najlakše, jer mediji, slike, vida, taktilnost je jači od uma i razuma. I otuda su vladarske predstave zapravo najmoćnije propagandno oružje vladarskih porodica i Karađorđevića i Obrenovića, kao i mnogih drugih. Naravno, iza mene možete vidjeti dva portreta dvoje očeva ili dvaju očeva srpske moderne nacije i utemeljitelja dve dinastije. Dakle, u pitanju su Karađorđe Petrović, naravno, delo umetnika Arsenija Petrovića, koji on radi po kanonskom i kulturnom izgubljenom portretu ruskog umetnika Borivikovskog. I to je taj kanonski prikaz Karađorđa koji ćete videti sa dva pištolja ili kubure o pasaču u njegovom tom idealizovanom narodnom odelu, koji govori o njemu kao jednom moćnom, snažnom vladaru, i to je, dakle, njegov kanonski, puno puta kasnije repetirani vladarski portret koji nama danas svima ostao u kolektivnoj svesti, jer prikazuje Karađorđa u optimalnom istorijskom periodu, dakle na vrhuncu svoje moći. Idealizovan, snažan i moćan, Crni Đorđe je prikazan na tom portretu. Naravno, pandan njemu, kao što ćete vidjeti, iza mene se nalazi portret drugog oca nacije, dakle u pitanju je knez Miloš Obrenović, portret koji radi Uroš Knežević po Jozefu Grandaueru. Dakle, u pitanju je takođe jedna kanonska predstava, dakle uzorna, osnovna predstava, kako takođe znamo kneza Miloša u našoj kolektivnoj svesti, gde prikazuje vladara takođe u toj jednoj, po znacima navoda, narodnoj odeždi, takođe u njegovom optimalnom istorijskom periodu. Dakle, vispreno i mudro su realizatori ove izložbe nekako spojili u jedno simbolično jedinstvo dva utemeljitelja, dvaju modernih srpskih dinastija. To nije jedini pokušaj u istoriji, ovo je moderni, bio još jedan, naime, Đorđe Jovanović je radio dvojnu bistu Karađorđa Petrovića i kneza Miloša.
Međutim, njena sudbina je bila prilično neslavna jer nikada nije zaživela, osim kratkog perioda, u javnom prostoru Beograda, a danas se nalazi u zgradi Patrijaršije u Beogradu, što ukazuje da je pokušaj sjedinjenja, objedinjenja dveju dinastija, kao što je negde i potekst i cilj ove uspele izložbe, upravo to da u ovom, da tako kažemo, vremenu nakon sloma dinastija i kraljevina dođe do jednog simboličkog izmirenja između dve dinastije. Stoga je ova izložba koju ćete videti zapravo i lepeza, i stila, i kulture, i mode, i slikarstva, i drugih elemenata vizuelnih umetnosti, ali i jedna hronologija onoga što smo bili u prošlosti i na osnovu koga mi temeljimo modernost ili sadašnji izraz u kolektivnoj svesti našeg naciona.